Ya, Ada teman-teman. cas mikromik. Tidak ada. Tidak ada. Kita lanjut ke rombongan yang ketiga. Terlalu banyak orang guys. Terlalu banyak yang pakai jaringan ini guys. Bisa ke yang lain dimatikan dulu live-nya ini kalau live tidak penting Ji. Terserahnya orang tuh. Mau live kah, mau tidak kah? Apa kalau pakai jaringan banyak sekali yang pakai. Puluh-puluh. Itu yang live itu kasih mati dulu live-nya, videokum saja nanti baru upload. Jelek jaringan ki. Kasih dia kopi. Nah, mana kabel sedikitku? Bukan kopi tuh. Bang sekali. LP sempit tuh. Aduh. Tawan apa shooting lame sate guys. Mana nomor dia lantai guys ya. Situ bagus sih. Ya, ingin saja guys di arah aku ya Bang. Pergi dari sana. Maju kir muki Tadi sudah
Lala, tidak turiang na tungkonan lempo. Lambunin na pada ngadi Cekau sarapan na rente kalua manda na tete tambun sia manda na lampui rungko si penarana abare rungtotong tamadel abato na taranang apa tepera padang na turoy padang di puntak tola tolo padang di pemulian mana mangkasang may umpalendu ada anak tembi salatu mana yupu teyungi umpalendan sapurandanan umpay tanga manusia pa sembangonongan tongati ipaisan inang rondong pa disara inang situlang pilan nada silang da pilan patiran sangka anak to tembak mulia kita pangaleluan sangka toda tahanan parang imam kira-kira mawa pangedaran betilangi tungkonan si susun tung kasana dalam median mentara nene dia temboko di sapile langsa ada orang untung yang kada turu dia pada di puncak na gua kada nene bisa kada dipotuo pantang kada dipo mate ke mereka ipangala ana puncak ke ma taku itu dia puncak dia komisi sampai batu lalita tawa-tawa sering tahu baik kata penelai tolau perlu kemapal li susuni umpo tanda doti lagi dia memandang anak ikan tambuhan na tahu sudah maka dibeli lama saat itu pulau matasan dadai pernah tambuhan na tahu sudah dikente palisun na tokerang kolong tama tebang bado ramma di onte rupa abadi sari sangka di onte dalam pagaditan di bisara tabe di mungkaran ko kami sa maluang rinting inte baru di pamadatu si mantigil lang ko kami sa masuki manang nga inte lang tamatipo tao labi tabe rumorong kasi mantaon ni sumuparayamo bilang nalalang mga tema ito mga rabutan lang ala unti mga pangkan katong kanambi lari ke mga tema ito sa kapunan na usaran de kairan kamaran de nambi naduluan suling dua na matalalan ni marak kami dosoan nara
Satu, dua, tiga. Iyo. Biasa anu nih peta biasa, anu peta. Berapa ini? Baru 13. Karena jaringan mungkin lah. Ngelek-ngelek jaringan, nggak kayak kemarin-kemarin. Starling Ay, belum mampu bah. ya sudah bisa masuk ke pelosok-pelosok. Langsung live, jadi kamu bawa tuh. Kadang nggak jalan transmisinya karena jaringan nih. Dulu itu kalau media-media begitu tadi Iya bah. Ya, tapi di sampai tentang Penulah pemulalan itu guys ya. Sementara menunggu di jalan saja karena sempit. sempit lahan. Iya, murah apa kemarin na alam sara ah. Gelam bos. Oh. Tarik ini kamu nak kita terus kamu kemudian kamu di jalan itu dulu. Jadi dia boleh dengan itu sebenarnya di satu minggu kalau itu dia orang tidak berfungsi sebagai itu tempat sudah yo tarik di saat bukan bilang pun nanti ada pengaruh ikan soal saya mau disurat ya. Iya cocok mah. Oh iya. Itu lagi dia kita ke rumah apa itu lah. Yos. Ini tidak tahu. Tidak ada Papa Iwan, cuma nabire, na papa tu la kosiluna. Tetapi ala terusnya pelan keluarga. Iyo toma apa yang ngerti nene kampung-kampungan. Bina tero to, tero na keluarga na ibu tu, lo misadan empat tu pak mata. Itu lepa tero na keluarga na ibu tu lo misadan empat tu pak mata. Tapi mira tadi kita ketemu makanan di taman. Bina tero to, tero na mama muajir, empat tu pak mata. Dito lepa tero na mama muajir, empat tu pak mata. Itu nanti. Bina tero to, tero na nenek pita, robirabe, empat tu papa nahani. Dito lepa tero na nenek pita, robirabe, empat tu papa nahani. Kenapa cuma 30 penonton teh? Alif player juga bos di sana, Pak. Alif player juga di sana. Hah? Bina tero to, tero na nenek rispa, kau mepemulian, empat tu papa mata. Dito lepa tero na nenek rispa, kau mepemulian, empat tu papa mata. Ini tero to, tero na niya na kami pilihan na pumato na kusuluna. Ito rin pa tero na niya na kami pilihan na pumato na kusuluna.
Mindatero to. Terong na karbonebit ka. Domitang manalo. Umpatu pamahani. Di bawah terong na keluarga nebit ka domitang manalo. Umpatu pamahani. Mindatero teh. Mindatero to. Terong na papayolan. Lobe pundu pemilihan. Umpatu pawe mata. Mindatero to. Terong na papamarni lobe to induk. Na popatu na kasiluna. Ito rin pa, terong na papamarni lobe to induk. Na popatu na kasiluna. Mindatero to. Terong na polen lobe to induk. Na popatu na kasiluna. Mindatero to. Terong na tumato na ikikiro mirabe na bawan papanahani. Dito rin pa, terong na tumato na ikikiro mirabe umpatu papanahani. Mindatero to. Terong na puputsin. Dominawa na pupatu na kusiluna. Mindatero to. Terong na editan. Lumay susun. Umpatu pawe mata. Dito rin pa, terong na editan. Lumay susun. Umpatu pawe mata. Mindatero to. Terong na Enzo. Luminabire. Umpatu pawe mata. Dito rin pa, terong na Enzo. Luminabire. Umpatu pawe mata. Yo, kebetulan dengan terong namun kayak kamu mulai baik. Bila itu, baiklah kapal lembang saat pemilihan umpatu pawe mata. Bila itu, baiklah Iola, Romi Balawa, umpatu pawe mata. Bila itu, baiklah Papa Oman, Romi Bolu, umpatu pawe mata. Bila itu, baiklah ikan, Romi itu hidup, umpatu pawe mata. Bila itu, baiklah Papa Sky, Romi Pamli, umpatu Papa Nahani. Bila itu, baiklah RK, Romi Pemilihan, Sasa, umpatu Devi. Yo, itu mayor ya Pak. Bila itu, baiklah Popane, Romi Tamunalo, umpatu Papa Nahani. Bila itu, baiklah Dr. Narsiano, Manapa, Romi Bulu dan Teko, umpatu Papa Nahani. Bila itu, baiklah Purwanlu, Lambat lah kue wana. yo tabe keluar kami maruguru may ewan ang terang sa bumali deh. Tanda mamani na Papa Shalom. Unang dia upload total lang. Rampo na punta naman ilang Papa Aracela.
Yo, tadi Bapak Sela. Ito loh. Ito yan eh. Tama sir ka na. Hindi ba eh. Tanda mamali naike, total lang mulai dia pro. Apa na punta naman nila ko Bapak Sela. Tanda mamali naike, total lang mulai dia pro. Apa na punta naman nila ko Faro ba, Trikuwa Samuel. Hindi mo kamu jauh. Tanda mamali naike, total lang mulai dia pro. Apa na punta naman nila ko Bapak Hani. Tanda mamali naike, total lang mulai dia pro. Apa na punta naman nila ko Bapak Nariti. Bapak Nariti. Tanda Madina Sri total lang ulit yang pro rapo na punta naman nila Bapak Nahami. Tanda Madina Sri total lang ulit yang pro rapo na punta naman nila Bapak Faro ba Trikuwa Samuel. Tanda Marina di luar ni Abe. Tanda Marina keluarga ni Abe patung turun maaway mata. Turun maaway mata. Tanda Madina Mama Pairo Tiani Ilaga ulit yang pro rapo na punta naman nila Bapak Faro. Tanda Marina ni Jerry puro turun lakong Mama Ajib. Tanda Madina keluarga Papa Erlan. Ulit yang pro rapo na punta naman nila Bapak Hani. Bapak Hani. Esela. Tanda Madina keluarga Papa Erlan. Ulit yang pro rapo na punta naman nila Bapak Ariti. Tanda Marina Magarin Sampiang Puncajaya Mulia Papua turun lako Papahani. Tanda Madina Ame Puncak Jaya ulit yang pro rapo na punta naman nila Bapak Palo. Tanda Marina Pumoyomar Tanete Pepulian turun lako Papapano Batu Samuel. Tanda Madina Pong Elsa Bolu ulit yang pro rapo na punta naman nila Bapak Palo. Tanda Madina Ne Yosua Ponto ulit yang pro rapo kita naman itu tumaaway mata. Tanda Marina Mama Irlin turun lako Papapano. Papapano. Tanda Madina Bapak Yesus Puncak Jaya ulit yang pro rapo na punta naman nila Bapak Sela. Tanda Marina Babatasya tinggi turun lako Papahani. Tanda Madina Bapak Yesus Puncak Jaya ulit yang pro turun na Bapak Hani. Tanda Marina Bapak Suryanti Kalibuang Pepulian turun lako Bapak Sela. Tanda Madina Bapak Yesus Puncak Jaya ulit yang pro turun na Bapak. Tidak apa-apa, baca saja. Iya, baca saja. Bisa dikasih keluar. Baca saja. Ayo benar lawak itu. Kasihan orang. Tanda Madina Yesus Puncak Jaya ulit yang pro rapo na punta naman nila Bapak Navano. Tanda Marina Bapak Yani Pemilagiri turun lako Patra Pak Tuhani. Tanda Madina Sion total lang ulit yang pro turun na Bapak Alfano. Tanda Marina Moreski Punti turun lako Samuel Batu Bapak Afan. Tanda Madina Bapak Sion Stretlia total lang ulit yang pro rapo kita naman itu tumaaway mata. Tanda Marina Moreski Punti turun Mepat lako Bapak Ani. Tanda Madina Yesus Puncak Jaya ulit yang pro rapo na punta naman itu turun na Bapak Dita. Tanda Marina Pomoreski Punti turun Mepat lako Bapak Sela. Bapak Sela. Selfie punya. Tanda Madina Arsen
Pariakan. Ulari apro rapon apon tanaman itu tumpa away mata. Tanayanti Pak Ubi tutut lako Samuel Padung Pak Tua Afano. Tanda mangalina Yesus puncak jaya. Ulari apro rapon apon tanaman itu tulakon ika. Tanda malina Bapak Tasyo yang ditinggikan tutut lako Bapak Afano. Rapon apon tanaman lako Bapak Ariti. Tanda mangalina Sinta Mulia. Ulari apro tutut lako Bapak Afano. Tanda mamalina Bapak Ayub. Ulari aplo orang perbuatan namanya ako Bapak Sila. Sama mo dito kosong. Nala mo siya nakapot. Saksi komite lah. Ya. Ya nalain dia lagi. Tanda mamalina Pomoreski Punti. Ulari aplo tutol ako Bapak Ariti. Tanda mamalina Pomoreski Punti. Ulari aplo tutol ako Mika. Tanda mamalina Nonis. Tuan tinggi yung ate pupong kalau na Mario. Di yung ate pangarante maningin na tongkonan di yung ate pakalimbo bulan na isunan tu dinanay urdo ng pulo patirang sangka na te daw kaya siyusok sarap. Iya mo bayu sirle na iya mo takin sa kalamana. Bayu silena daw may tongkonan nenek na po nenek dolo sang kalamana pagkapangat na nakatagin mga kalima na laguguan na betamate barong di pamadato si mantamate lang tangadi po taula abi laguakan na main salura ka salubong ko tumarasang panalo ka sampang palaran ng paana po tinibolo malante lang tangkarampo ang boyo. Dio may ito maaraputang mga dio may ito sang kapunanaw mangga unti mga pagkatong ko na may ulendui kalau si punnoy sip na dio sorongan sepo dio taruan sapa kumuha sorongan sepo iya mo ada analempang nanay kalau si punnoy sip na bolo si tambura anak kapo maalite bumbungan sapa ko digiring kalang kumuha po na painan lago batang di kalemilangan unti mga pagkatong ko ng mirampo umpo betu asundon tondon to batang mi untong kon ni allolego na te dawambe undi sungi kula makairin na te daw pesumpo ang liw kaburo to nalampi mo sumpo suka na naritekan na puno na sulalot to kapilirin na diyo may tumaaraputan lang anggan na te may ito sang kapunanaw kumuha tibayan ang makairi mani talong tangan na dito kami mani ipela at ikasanda marasa jo may dasang kapunan nao lani kuha kikitiro-tiro imati itong kagipata apay kami mata pantara na ka na kami man ni baata nga pangluluan na kami taadong kaisanan kamu bang marong pa si patutana kamu bang marong pa si undo katunan ni nasundol lang alalo na uto at ang kebentaw na Masuk juga. Masuk juga. Masuk. Kita masuk juga. Tidak tahu. Masuk motoring saja 50. Wah, mantap. Menunggu guys. Untuk motoring ini yang mini guys ya. Jangan lupa kasih masuk yang biru ya. Biru saja. Merah habis. Merah habis. Merah habis. Sisa yang biru ya. Cerah. Belum
Cek ngelek-ngelek lah jaringan, Bang. Jadi nggak sini. Ini sisa 8 Ji. Tadi tak 50-an nah, ngelek jaringan. Sini kami masuk leh. Halo Tante. Mana yang hilang guys? Kemarin juga waktu itu kan masalah. Iya. Di mana Ki Katrina Parewang, Bos? Tabe lago salura rasa lubutung lantai lancang karang pokok yo tabe tabu kayu nang suleng kararatan si manta ko karang kalu bete isoman makaraitan dati beru marapa lago tu inang mangga di pamanasaki. Oke guys, di touring terus. Di mana kan bosku Katrina? Tante ada pet komite. Kan dibilang sih. Marcel situ kemarin kita kalau ada beratang dan boyok tapi aku masih belum ada apa lalu saluran sana buku tuh apa sudah malik natami ke baba tapi di dari itu pasir. Ia merombongan keluarga besar Puncak Jaya Papua. Itu leh rombongan keluarga besar Puncak Jaya Papua. Rombongannya IKT Puncak Jaya. Puncak Jaya, Rapo Tanamani itu Temawai Mata, Rapo Marina Nantero. Rombongannya Bapak Martin Pasomba, Puncak Jaya, Rapo Tanamani itu Temawai Mata, Rapo Marina Nantero. Rombongannya Bapak Edo, Puncak Jaya, Rapo Tanamani itu Temawai Bapak Alvano, Rapo Marina Nantero. Rombongannya Bapak Putra, Puncak Jaya, Rapo Tanamani itu Temawai Mata, Rapo Mabunyapai. Rombongan Mama Afisi Puncak Jaya Rapo Tanamani itu Temawai Mata Rapo Mabunyapai. Rombongan Edo Puncak Jaya Rapo Tanamani itu Lakonika Rapo Marina Nantero. Rombongan Papa Alfa Batu Kiana Puncak Jaya Rapo Tanamani itu Lako Papa Alfano Rapo Duga Marina Puncak Jaya Rapo Tanamani itu Temawai Mata Rapo Marina Nantero. Rombongan Akto Puncak Jaya Rapo Tanamani itu Temawai Mata Rapo Duga Marina Nantero. Rombongan Papa Alfa Puncak Jaya Rapo Tanamani itu Temawai Mata Rapo Duga Marina Nantero. Ya matoto salung na buko na mata makali na jumay. Oke. Baru menganak keluar dari Mariam dari ke Pak Pararukan Rapo Tanamani itu Temawai Mata Rapo Maabun Lebay. Oke guys, sudah selesai guys.
Kita ke belakang dulu guys, kayaknya ada yang marah. Hei, mana kini bos ya? Capek mikir cari ini bos tak di mana mini guys ya? Catherine di mana ki bos? Apa mikane tanta? Depa berarti mikane tanta. Depa jalan kote. Baik. Oke guys, minum ballo dulu guys. Mantap guys. Sini dulu kawan. Oke kawan. Campur bir. Ayo campur bir pemirsa. Kure leom. Wah, pelanggaran temai. Pelanggaran. Ini kita pemirsa tangkap ya. Ini mau itu lindo-lindo anu santai pemirsa. Nih, halo. Ya, pemirsa. Minum ballo guys. Ya, ini bukan ballo, bir. Halo pemirsa. Halo. Ada kata pesan untuk orang puncak jaya. Wah ini pedo tuh bosku, santai pemirsa. Halo bos, bagaimana informasi hari ini bos? Informasi seperti biasa. Seperti biasa, aman terkendali. Aman terkendali, jalan tertib. Oke baik. Mama Leon, bos. Arakah? Mbak tuh saudara pirana pare, tade. Oh, lagi kurang sehat guys. Halo guys. Halo guys. Gimana kabar? Halo bos. Halo, halo juga. Adakah? Sehat. Adakah ballo bos? Tidak ada. Ya, ada Kering. Wah. Nah, dia minta kisi kering nih. sebentar baru kasih diambil. Oke baik. Oke. Adakah kata-kata hari ini, Nek? Ya, Apa kata-kata hari ini? salam sehat semua. Salam sehat semua. Adakah cewek? Nanti mamanya marah kalau dia bilang itu. Oh, tidak boleh, Le. Ya, enggak bisa diambil lagi. Oh. Sudah tua jadi. Oke, bos. Cari-cari saja. Iya, iya. Kayak seperti itu masih. Oke, bos. Oke, salam. Aduh. Mbak perterombongan la minta guys. Rombongan yang kedua kita jeda sebentar.